Vrijeme je za novu priču u studiju jutarnjeg programa televizije Crne Gore. Usavršavanje inženjera o eurokodovima. Sa nama su Olga Radulović, predsjednica Strukovne komore građevinskih inženjera, Inženjerska komora Crne Gore, i Petar Subotić, saradnik u nastavi na Građevinskom fakultetu iz Centra za primjenu eurokodova. Vi, Olga, imate ovdje još funkcija, ovo bi mi trebalo puno vremena da pobrojim. Ali jutros ispred Inženjerske komore. Poštovanje, dobrodošli. Hvala lijepo, dobrodošli vam. Što su eurokodovi? Koji je njihov značaj? Što oni obrađuju i koji su to eurokodovi, za sam početak da nam malo pojasnite? Pa evo, to je jako široka oblast i jedna kompleksna tematika. Eurokodovi su evropski standardi za proračun različitih vrsta građevinskih konstrukcija, predstavljaju pravila za projektovanje koja se razlikuju samo u dijelu nacionalnog dodatka, odnosno aneksa, i u kojem su određeni nacionalni parametri. Oni obrađuju sve vrste opterećenja i njihova dejstva na konstrukcije. Zadovoljavaju, između ostalog, osnovne zahtjeve mehaničke otpornosti, stabilnosti kao i sigurnosti od požara. Za eurokodove možemo reći da oni pokrivaju sve građevinske materijale, beton, čelik, drvo, materijali za zidanje i aluminijum, a sva važnija područja konstrukcije, veliki broj i vrstu i konstrukciju građevina. Određivanje stepena sigurnosti je opredeljeno i ostavljeno zemljama u nadležnosti koje implementiraju eurokodove i oni kao nacionalno određene parametre, oni uzimaju u obzir te razlike u geografskim, geološkim i klimatskim uslovima i na taj način formiramo karte vjetra, snijega, temperature i seizmičke karte. Nacionalno određeni parametri za Crnu Goru, oni su definisani u našim nacionalnim aneksima, pojedinačno za svaki dio eurokodova i njihova primjena istovremena. Možemo reći da eurokodove imamo od broja 0 do 9. To su osnovne projektovanje konstrukcija, znači dejstvene konstrukcije idu redom jedan za drugim, projektovanje betonskih konstrukcija, čeličnih konstrukcija, spregnutih konstrukcija, beton i čelik, projektovanje drvenih konstrukcija, zidanih konstrukcija i projektovanje seizmički otpornih konstrukcija i na kraju projektovanje aluminijskih konstrukcija. Jako je bitno i karakteristično reći da svaki od ovih eurokodova je podijeljen u određenim brojem dijelova, imaju specifične aspekte za određene predmetne oblasti i karakteristično je da imamo 58 dijelova eurokodova i to je jedna materija koja ima preko više od 5000 stranica. Svaki ovaj eurokod, zemlje članice koje primenjuju, oni imaju određene anekse i u tim aneksima se definišu, kao što sam rekla, ovi nacionalni parametri koji su od značaja za svaku zemlju članicu, a da kažem da centar, odnosno komitet, Evropski komitet za standardizaciju, preporučuje određene nacionalne parametre koje zemlje članice diskutuju i usvajaju, oni preporučuju, a onda se u zemljama članicama, da kažem, podobnije i definiše taj nacionalni parametar za ovo sve što sam navela. Vi ste članica izvršnog odbora Evropskog savjeta građevinskih inženjera. Koje su do sada aktivnosti Inženjerske komore Crne Gore u organizovanju prioritetnih obuka u primjeni eurokodova u građevinarstvu? Jeste, tačna informacija. Imamo i dosta aktivnosti kao Inženjerska komora, jer smo članica Evropskog savjeta i, da kažem, moja malenkost je u izvršnom odboru tog savjeta. Što se tiče Inženjerske komore Crne Gore, odnosno Strukovne komore građevinskih inženjera, ona je od 2019. godine krenula sa određenim prioritetnim obukama za svoje članstvo, jer strategija razvoja građevinarstva uopšte ide ka ciljevima da budemo uključeni, odnosno integracijama Crne Gore u Evropsku uniju za prihvatanje eurokodova kao materije koja se prepoznaje radi lakšeg i da bi se posvetila posebna pažnja, odnosno komunikacija da bi olakšali pristup crnogorskim firmama proširenom evropskom tržištu, da bismo inovirali tehničke propise sa ciljem dostizanja određenih bezbjedonosnih i tehničkih kvaliteta crnogorske gradnje i između ostalog Strukovna komora građevinskih inženjera je od 2019. godine pokrenula prioritetne obuke pojedinih dijelova eurokoda na taj način što je definisala određeni program i kurs kako bi svojim članovima, kolegama inženjerima olakšali taj
pristup, odnosno saznanje uopšte šta obrađuju eurokodovi, kakva je njihova primjena i da bismo počeli sa primjenama u projektovanju. Mogu reći da je do sada obavljeno četiri obuke, taj prioritetni dio, i to je kao jedan od pilot projekata koji smo započeli sa predstavnicima. Uključeni su bili predstavnici ministarstva i predstavnici naše strukovne komore. Tako da je upravo četvrti ciklus se završava ovih dana, prvom nedeljom oktobra, i do sada je jedno 130 polaznika prošlo taj prioritetni dio, odnosno taj kurs upoznavanja, prihvatanje terminologije, osnovne proračune u betonskim konstrukcijama, i moram istaći da je posebno je obraćena pažnja na Eurokod 8, jer Crna Gora je, kao što znate, znači se i u seizmičkom području, i taj dio se odnosio na projektovanje seizmički otpornih konstrukcija, na opšta pravila, na seizmička dejstva i pravila zgrada. Ta prioritetna obuka izdvojili smo i smatrali smo je neophodnom za projektovanje u betonskim konstrukcijama, prvenstveno zgrada, zato što smatramo da je najveći broj naših kolega upravo se nalazi, da kažemo, u izgradnji takvih objekata u svojstvima projektanta, revidenta i u krajnjem kao izvođača radova. Da čujemo i gospodina Subotića. Dakle, rekao sam, vi ste saradnik u nastavi na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, ali dolazite iz Centra za primjenu eurokodova. Za šta se centar zalaže? Što su vaši ciljevi kao jednog nevladinog udruženja? Prije svega, dobro jutro vama i vašim gledalcima. Centar za primjenu eurokodova je jedno novoosnovano nevladino udruženje koje su pokrenuli grupa ljudi koji su eksperti iz svojih oblasti, kako kod nas, tako i u regionu. Osnovna neka naša vodilja, dakle neki naš cilj koji je bio prilikom formiranja ovog centra, jeste da baš na osnovu ovoga što je poštovana koleginica istakla, vezano za kompleksnost eurokodova, da se građevinskim inženjerima u Crnoj Gori pruži jedan kredibilan servis gdje bi oni mogli da se obrate i da se riješe ta eventualno neka pitanja koja bi se oni imali. Kako je, gospodine Subotiću, vaše iskustvo sa eurokodovima? Pa, moje lično iskustvo s eurokodovima počinje tokom njihovog prevođenja. Dakle, bio sam član ekspertskih grupa koji su radili na provođenju eurokodova vezanih za čelične, drvene, spregnute i aluminijumske konstrukcije, i tu smo zapravo vidjeli šta eurokodovi donose novo u građevinarstvu. Tu je praktično, da kažem, napravljena revolucija. Sada vi po prvi put imate ista pravila proračuna za sve građevinske konstrukcije, nezavisno od toga od kojeg materijala su one izrađene. Također, nezavisno od mjesta u Evropi gdje se nalazite, imate ista pravila za projektovanje, kao i za izvođenje. Dakle, bili ste vi u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Crnoj Gori, praktično imate ista pravila što nudi stvarno inženjerima jedan veliki opseg djelovanja. Kakav pristup zastupate kada je riječ o sprovođenju obuka vezanih za eurokodove? Pa, mi u Centru za primjenu eurokodova zastupamo jedan inovativni pristup. Dakle, eurokodovi imaju svojih 10 osnovnih dijelova i svi ti dijelovi imaju svoje određene neke poddijelove. Dakle, sad, kad bi inženjer u praksi krenuo da projektuje i neku najjednostavniju konstrukciju, njemu bi neophodno bilo da poznaje veći broj dijelova eurokodova. Što su konstrukcije složenije, ta navigacija samo između tih dijelova postaje sve komplikovanije i komplikovanije. I naš pristup bio usmjeren ka tome da građevinskim inženjerima ne vršimo obuke po specifičnim dijelovima eurokodova, nego na primjeru građevinskih objekata, gdje bi oni kroz jedan objekat prošli sve neophodne dijelove eurokodova koje su potrebne za izvođenje, odnosno projektovanje jednog takvog objekta. Gospođo Radulović, čija je sve uloga važna? Koje institucije moraju dati svoj doprinos kako bi se prelaz na projektovanje po eurokodovima učinio, da kažemo, lakšim, bezbolnijim? Pa mogu istaći da bi trebalo poći od srednjoškolskog obrazovanja, zatim visoko obrazovanje, srednje stručne škole, Univerzitet Crne Gore, odnosno Građevinski fakultet, Institut za standardizaciju, nadležno Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Inženjerska komora Crne Gore. Znači, sve su to institucije čiji doprinos je nemjerljiv
i trebao bi biti znači, u ovoj jednoj zajedničkoj aktivnosti kako bismo dali svi određeni doprinosi i išli ka tom cilju. Upravo ovo što ste rekli da bi taj prelaz, odnosno usvajanje svih tih parametara, svih tih algoritama bio što bezbolniji jer je jako obimna materija i to je nešto što, da kažem, ne možemo tek tako u vrlo kratkom periodu da se savlada, nego treba određeno neko vrijeme, a cijenim da u ovoj nekoj priči koju smo istakli, da u prethodnom periodu je urađeno dosta, znači prevedeno je, nije to mali, sama pomisao da je 5000 stranica treba izvući i iskoristiti, primijeniti ono što je, da kažem, u praksi i cijenim da u ovom periodu bi trebalo usmjeriti sve na to da naše kolege, da mlade kolege koji sada se obučavaju i stiču diplome građevinskog inženjera, da u tom dijelu usmjeravaju sebe i da te programe uče, da te programe savladavaju, a da kažem nama starijima koji smo već prošli neke određene škole, prilagođavamo se tome, a svjedoci smo i da informacijne tehnologije munjevito napreduju. Znači, sve je ovo povezano sa određenim softverima, sa određenim softverskim paketima koje moramo da savladavamo. Znači, sve to ide sprega jednog i drugog, tako da predstoji jedan veliki posao, jedan veliki trud i mislim i cijenim da samo zajedničkim snagama možemo uspjeti i da postignemo taj nekakav cilj. A ja imam jedan moto u svom životu da se cijeloživotno i usavršavamo i da stičemo nova znanja i da na svijetu niko nije jači od čovjeka koji zna. I da bi trebalo to da nam bude vodilja u nekom daljem i životu i radu. A gospodine Subotiću, što možemo dalje očekivati od Centra za primjenu eurokodova? Koji su dalji vaši koraci kada govorimo o ovoj cjelokupnoj priči koju realizujete zajedno sa gospođom Radulović, Inženjerskom komorom? Pa planovi su ovako dosta kompleksni i ambiciozni. Prije svega kroz jedan partnerski odnos sa Inženjerskom komorom planiramo sprovođenje jednog sveobuhvatnog seta novih obuka. Zatim tu je naravno postavlja se pitanje neophodnih priručnika, zatim nekih smjernica, dodatnih dokumenata i razvoj odgovarajućih softvera koji će pomoći inženjerima čisto za neke algoritme proračuna i sl. Dakle, jedan vrlo dinamičan period nam predstoji. I evo da zaključimo, gospođo Radulović, što slijedi? Samo bih naglasila da smo mi od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma obavješteni da do 1.1.2022. godine, da od tada moramo preći na primjenu proračuna konstrukcija prema eurokodovima i da je do sada u ovom periodu bila je mogućnost primjene i naših propisa, kombinovane metode, međutim od 1.1. to neće biti moguće i sav ovaj trud i sav ovaj napor znači treba da usmjerimo ka tome da bismo bili spremni. Koliko ćemo biti, to ostaje da se vidi i koliko ćemo moći sve to da uspješno primenjujemo. Kad se onda ponovo vidimo? Poslije 1. januara. Pa evo, kad nas svi pozovete. Hoćemo, evo obećavam. Hvala vam puno. Hvala i vama. Ja se nadam da će ovo zainteresovati naše drage kolege, da će se odazvati ovim obukama koje će da uslijede i da stičemo neka nova znanja, jer i to moramo. Hvala još jednom i vama, Petre, i vama, Olga.